Naku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kajing terwa ke sarkar jela, ling baka tanah transport, penmi elah kajong, ke aggregator app, pensuk ikinong let jinglet, kalau penmi ikajing sokya, nak ikenhun kiblas dang, ya ke IT startup, kamai kaji, ling bagi baik taxi, hapo kanong ba shilong. Bat kani kalau ngumapamperthan iksamla yakun persya, ya ke kamai bean, claim license, dah ke company Rapido, hapo ke jela Meghalaya. Pensyai pha halor kani, ke aggregator app, ke office district transport officer, hak lai trik naitung aja pun riau. Kalau khot dak jingyalang, ya kiseng kumkikin hugun jukinongnya kali kamai sau shaka, bat ki baik taxi aggregator, ki bakamai dak ki tuk arsaka, ban ai kajing pensyai kababanya. Henry nakaliang jong managing director ka Jets 24/7, ubah penskam lang yuria, hakajing ikran bergerak petai kubur, hadiam belawai kajing yalang uloong. Bakajing penmihi ka tanah transport, ka sarkar jela ya ka aggregator app. Kalau kau bakal no, ya kamai ke kaji, jongki samla ke belas dang, ya ke IT startup, tak bayang halaki jongki kijan. Kum tahu Presiden ke East Coast Hills Local Taxi Welfare Association, ubah awan dan bercerwa, ulakan thok ting yak sarkar jela, tak baong. Bak sarkar kas daman kendet tia, anda ke aggregator app, kibar nabar jela, kelatrikam hapuk ke jela Meghalaya, lapalat laisnem. Ki turis ki don sani ni pada ki don satai lesi ki kuat pada sani ki pada ki ong ki beli satai ki satai kamu kita ki jing ki don ti lima kan ni kala ban solve ya kata ka jing ke jong ki ka bayar dei ban ka jing ya pendu ya ki ban ki customer ki jong ki buan support ka jela ka jumi. So kita don south ni mat ki bak sarkar ka ban ko ki meta sini ka ba ka dei jing man toy ka ba pila an yo limba ka ni ka kapag ikaw ki omba, lada ni book ikani ka app, lada limba ka app na bangin launch, ka jingyo jingkot jumpi kan kill, hak bakumno, kumong maong manila si, lada ki don ki turis sa bisa tay, pi mental ka nung tip ki don siya, pi aban apit, hadong pakitawan, hagajaka mapiyang kali mapi. Henry limba ka app, she say mapila register, lada ki turis ki wat ya kinu ki app ki baludon ya dan ki kali dan ki auto dan ki taxi dan hak itu area automatically nama kita dengan GPS enabled app kan doi kita ki turis siapa ki kali ki jom pige automatically link bang system ni open GPS tikani nama ra ya ki yo bon ya ki customer ki siapa ka ki kam ki jom pi siapa ki kali ki jom pi perkata ka jimana bon ki customer ya pi kan ra tahun dah kena commission tadi ke pajak fair ke bakat sim nak kalian ke transport department. Lada sim di download dengan ke app, lada pilih ke Uber ke Ola, ini private companies gitu. Dah kan? Itu di charge ke commission, tapi dengan private dia kata apa apa. Jadi, ini kita ni Meghalaya app, mana mana ke app jangka jela Meghalaya, dan bentar ki priyo jangka Meghalaya, dan bentar ki nomnya kali jangka Meghalaya. Dan ini commission maka fair, kemudian ke jingsim kemudian nak kalian sarkar kan mudah dalam pilarai bahkan dari 0% commission buat kabai khazanah nak kalian sarkar. Kalau nak jimuntai kemudian ID kalau mapiyo direct payment. Nama ada option kemudian si beri mengilah dah mungkin si PTM dan Google Pay apa ya tiap ada yang sem terkunjung ni link button ni ke app beri bila ansir direct seka GPay dan ka PTM ke jopi bak itu kalau dan direct seka bank account ke jopi claim dan kam dan syaki way party ki beri ni ba dabiyo. Kalau dia ni friend dan jimbut ada sibuk mentah langsung tu bun apa yang ni punya kali ni try kali dengan dia hak bakul kasni dengan try kita punya kali hiru fisik siu kita try kali kita deh dia lada lima kali ke direct payment kalau pila kan tim hakisis ni kan no pila kan di kamai mana mereka kata pila kan kain berbiak nama pila kan agak siu kita try kali di jauh hidup pada gay kebesar mereka kata dedicated driver support hata ni nakalian ke department pila kan secret duit away ke kalau tu pak team kalau kita kini officers kami barang ni kerana kita dedicated team ke bani Arab ya pila dan pila kino kicing kicing atas yang di bawah pila aku hak apa pendai kebayar dari batu kicing penonton kami kena
Apa semua benda, lalu kita jika ada tim kumlo ban klik ini ki mobile app, ban priang lagi reject ini customer kita ni, lalu kita akan nak Shillong kamai ko kimi district, lalu Sabah ke district, lalu kita ini ki officials ki staff jami bala ban ai kita kira jami, but ketika aku yang terlihat orang aktif local language komunion terlihat tim kasih tim nasi tim pusat tim garu pada aku unjuk luar tim pareng next kami berhimpun antara sini ikut yang di bagian ai jumut ke jompi di suggestions ke jompi ke miok tim pareng bagian ai ni ke egi semua ke jompi ke feedback dan ke bagian semua kuno ke egi terwai tu bagi download di WhatsApp atau tak ada dengan sawan ke option yang yang tu berbila ban jet kalau yang language yang ketil mo kami pikwa bahkan nak ketil kasih lagi lesson ketil di bandai garu lesson ketil garu lagi kamu comfortable ketil pareng ketil pareng I putting in a Hindi also language so दो कितों की बात है हिंदी जिसको हिंदी आता है वो हिंदी वर्जन यूज कर सकता है तो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज का तीन के जो भी पिला डाउनलोड करने के ऐप और फिर फोटो कम्बान Tiba-tiba pila anu ban tadi ke app ai kita kalah kalau kita ban automatically detect eta location kung mga batay na niya mo bentala na piyeng tidak piyeng PMPP new customer joki badan kam sa kan IGP na niya po high court ang to ni sa DC office unong tip tidak PPP siya kaya to PPP ni ndai ka pitno ka may app automatically pre limpa ka GPS enable location mga batay na niya ka detect automatically ya ka location ka joki nata pila ban enter hapar mo pila at opening the apps na mo register ning ko pinhapan enter yung mobile joki kung mangi-register kino ki app ru pinhapan ay OTP joki kan sawan to OTP but sisi nang ta mo pila bu ay ka OTP kan salong malana register la din po ka app ti nagtaro kadang option undi kan yang ki taxi undi kadang ki bike taxi ki auto ki electric auto pata ki pangitip ki bakila sang man kamay ko sulong kita gilaban shim ti kadang option yang biru banana kadang kami dengan app hato pila banang online with pro app sa pata de teng pila ko si yang pila pia pin ko asyo pag kamay ti kadang option yang bi pa click no apo offline option pin ko ang telegram na benak kali show let's say kadang pimpang sitam pidang kejigjahi yang basosi pila klik itu offline button but sisi baru klik itu offline button kabut ba kenu mio show ki call dan ki booking link ba ke app ki bagi ai bagi customer ke lalu pikwa ang bazangnya kamay jong pi bre bisu klik begitu online button jong pi ba kata tuan company ba pila down ready but shimya ka kamay ka jong link bagi bri kini app kapila ang kini huni nalang kini kiwi bre kadang lu kapusion kaba pila ang kat lu pikamay kadang earning section kami ngi Allah kasisni pikamay kat lu kabisibna pikamay kat lu nomor ba ka buat jing kentik patik ya ka jingyo ka jingkot jopi manapasni namtam ka trip ka jopi pilih trip sa sikitan ayu kat lu sin trip pilih ka kasisni kat lu sin trip pilih ka stio kat lu sin pilih ka kasibnai kata pila ang tang ka baklik hapo ka mobile app kabakinsa introduce namdam ka trip preference mo subo kata kibrio kita book kali kamtam ta ko shilla lazda so kajing shit kajing lo kibrio ki don option can select kan AC la ni kadon AC kum na bring jopi kibron ni kali kibron AC pipila ban ay ko option ni kibrio mo kila kun kami ke AC kita rate ka AC kasi kamno la kajo non AC ka kamna kum ta kata ko option ka ba kibrio kila ban je kibrio kila ban diang ka kum ka jinglong ka kali ka jopi nang ta karut ka kabut ba karit ka dor ka jika mai ka jopi wala na pilih na po PB Sharenja lani na PB siya po Operation Long lani siya Elephant Falls siya Sora siya po Longstone siya Juwai pialam ka Ibriyo kadang lah kejong tarit kat kumbala kumbay second bed ka transport department bakata ka rit ka group kan pang yang hiru kan pang lang siya kitu Ibriyo bakalong ka transparent lani ka masyay ka makuy kanang bakal mudul yami menu ka jingikan at ka jingya program leh ka bayi ni ka jingya kaya jingmut ka bayi day baka door pemul nang dapat kadang ni ka option yang pi bakin shim
Ya kini intercity rental bagi intracity rental. Mau tak itu kita kamaikan apa Shillong. Let's say kita yang dalam customer Shillong sepak seorang sejuai se amna rem ni sedauki kat semua kita let's say Guwahati tu. Ya kata pila ban simi kan ko option ban kanir kan pau hapok tu ka app ka jampi baki brio kin sup ban book ya kan ka booking link hapok ki kali jampi da ka bapin kepenan kami kan ka app. Tikini jadi kindian ka bajik patai spam da jing tu jo kan ka app ka jing toy jo kan ka app ka ban lagi hibi ya so tu ina mati la jo book itu ubor ku ula ka nu ko por ka jing ka jampi ndai kan ni ka app ka jing bre ka ba ko ban biang kalau ka app ka develop ka sarkar kamdai ka bali ada company tika jing ka commission ka jing khajna ka dongdan na kale sarkar kalau with 0% congestion kalau free na ki drivers ki jami but ka jing thui kalau bangin warna ya kan ni kom pentri kami ya kali kamai ko ka jela ka jami ka belong pidan ka belong renti mat ka bara warna so ki dongtan driver dari tourist ki buat Baka Play Store ka jompi kung mag-download ikaw WhatsApp at kung tatat tikan sa one mo option yung pihang to mapila man jit yung language na ni kantin mo pag hindi ko abang ka natin kasi nila si natin ibabay na garo nila si natin garo lagi iba ka mo comfortable natin pa rin kanitin pa rin ay putting in hindi also language so कितु की बात है हिंदी जिसको हिंदी आता है वो हिंदी वर्जन यूज कर सकता है तो according to your language kung ka tin ka jong pila ban download ka app okay so kamahan tinataro pila ano ban ka app ay kita kalat ka ong ban automatically detect ita location kung mga batay na niya bentala na piyeng tidak piyeng PRPP new customer jong pi badan kam sa kan IGP na niya po high court ang to ni sa DC office unong tip tidak PPP siya kaya to pipili hindi ka no kami ka app automatically pre limpa ka GPS enable location mga batay na niya ka detect automatically ya ka location ka jong pi nata pila ban enter ka hapar mo pila at opening ka apps na mo register ning kom pinhapat enter yo mobile jong pi kung mangi-register kino ki app ru pinhapat ay OTP jong pi kan sawan kan OTP but sisi nang ta mo pila bu ay ka OTP kan salong malana register la din po ka app ti nantaro kadang option undi kan yang ki taxi ndre kadang ru ki bike taxi ki auto ki don ki electric auto pata ki pangitip ki bakila stan man kamay ko silong kita kilaban shim ti kadang ru option yang biru balara kadang kami dengan app hato pila banong online with pro app so pata de teng pila ko si yang pila pia pin ko asyo pag kamay ti kadang ru option yang bi pa click no ako offline option pa pinung pa antare kam na benna ka issue let's say kadang pa pipang sitam pidang ka digjaye basosi pila ban click itu offline button but simple click itu offline button kabut ba kinu yo show ki call na ki booking link ba ka app ki baki ai baki customer ke lada ki pa ang lazdan kamay ki jong pi pre issue click begitu online button ni jong pi ba kata tuan company ba pila down ready but sim ya ka kamay ka jong link baki pre kini ka app ka ba kapag pila ang kini huni nalong kini kiwi pala kadang lu kapusion ka ba pila ang pekkat lu pikamay kadang earning section kami ang ba kasis ni pikamay ka no kasis na pikamay ka no naman ba ka buat jing kentik patik ya ka jing yo ka jing ko jopi man lapas ni nang ka trip ka jopi pilit trip sa sikitan ayu ka no sin trip pilit ka kasis ni ka no sin trip pilit ka stio ka no sin pilit ka shipnay kata pila ang pekkat tang ka maklik hapo ka mobile app ka bakinsa introduce nang daw ka trip preference mo subo kata kibrio kita ki book ya kali kamta ko sila lazda so ka jing shit ka jing lo kibrio ki don ka option can select kan AC la ni ka non AC kung na break jopi ki don ni kali don AC pipilaan ay ko option ni kibrio mo pilaan kun ka ka AC kita rate ka AC kasi kamno la ka jo non AC ka kamna kung ta kata mo ka option ka ba kibrio pilaan ji ba kibrio pilaan diang ka kung ka jing lo ka kali ka jopi nang ka root ka kabut ba karit ka door ka jika may ka pi wala na pilit na po PB siya renja lani na PB siya po operation law lani siya Elephant Falls siya Sora siya po Longstone siya Juway pialam ka Ibriyo kadang la kajong tarit ka kung malapit may second bed ka transport department bakata ka rit ka group kan pang yang hero kan pang lang siya kitu Ibriyo bakalong ka ba transparent lani ka shy ka kuy kanang bakal mo jeng yami kan ka jeng kan at ka jeng ya program le ka bayan ni ka jeng ya per jeng ka bayan le baka door mo nang dapat
kadang dulu kini ke option yang pilih bagian shin ya kini ke intercity rental bagi intracity rental mau tak itu di pakamaikan apa shilong dari segi kualiti yang dalam customer senoston sebab seorang sejuai apa yang bisa dauki kat semua pikuan dan sesuatu itu yang kata aku pila ban shin yang ke option ban kani bukan pau apa tu kat apa jadi bagi beliau kan sup ban book ya kani ke booking link apa kali jadi dah kapin kepenuhan kami kini ke Tikini jadi India kepada kota Islam jadi tumujo kani ke jadi mentoy jo kani ke kapan lagi ini dia suatu ini nama tidak jauh itu ubah ulah ada untuk kompor jadi kita jadi dari kani ke jadi pada kapan apa membuat pihak kalau ke kapan develop dan sorkan kemudian ada company jika jing ke commission ke jing khazana ke dongran nak kalian sorkan kalau 0% commission kalau free nak lagi drivers ki jadi but ke jing tumuhi kalau bangin warna kani kerkom pentri kami yang kali kamai po kajala kajami kabelong pitan kabelong renti mat kabara warna besok iki tentang driver dari turis di buan lagi diberi di pelengkap yang ada mobile app. Indonesia pe nga lawan sini ke meeting da ka jingkermen ba ke government kan perkadam kita jungi ki IT startup tapi dia bakal ka jipnya ki baik taxi aggregator komputer ni dan ka license wilayah babun bagi jingi pengipoi sini ka benta pengipoi benta iri ka ba dengok yang ini mesti tang yang iru ya ki perlu ki company ko ka laiwani ka ini rai dan betul wilayah kendit ba kajungkhat intasi dalam depan betul ba government ka tuli tahu yang jungi dapat kajung sulungo ba abang ila don pa mangiki aggregator belikin bini segi ki seka app from government memarkan ni kawan ra direct competition biari di kumbakalong kejela jungi mangi skren habi day bat kan ke IT sector bidang ya lung ba akarkom jungi ni ki IT startup re da fipet habi day ba kan ke sector ru matrai tang ki taxi aggregator hi da fipet ki lami kambun ki startup re ngasu kendit ba government wat apa deng bangidang sedang banmi menta nakapos ko nga try baro hi pagba kita pang ya compete ba kanika illegal on license rapido te haka jing yakon jungi wala dang idang yaksa idang yakon ru idang ya survive hi ngri menta ka jing pinmi jong government new app wara sa kaway ka competition but ka competition nga try inumla siya ban compete mat bakalong menta ngi snow ka presentations ko ba ka di zero competition ti makapertay menta ba haygeng ini akon suya ka zero commission tikani ka along with direct by campaign shutdown ini ki yakini ki taxi aggregator but ba so pala ba ngapes ba la ba government mo ayo snow iki ba yo yakini ka tender pan development am ipet ba kindi ki trajla yang kindi ki non tribal market presentations punya company ru try kali apa de abang ngila dan mangi jenda ke government kawan ban consult ini shala you maybe ngila ban change kerten ru at least perkat dalam menta jungi ngila train met ba museum menta alais nam tam ngila ya kun hangne ngila ya invest hangne ba pisa ka bangkai shu remontage hakash klemat people me up ban kalau be direct be yang ba close down no tikane ka pen sosi yang kum kis samlama ki ba persang banyang halo jad pikiran ha be ba ki start up bagi di banyang halo jad dikejat ajong rementar ngila yeng ngila sedang ban sutu yang ka kam ha be ba kini ki IT companies kuno ki run rementage chimit kila shu beni kani ka banyak ini pet ba pembay hakabay nadang iya kini singi berada ke government ke kadang additional kumbala kun recruit na bantay kini IT pa andre if pet pa dia ki local IT sector pa jungi bantay dang hiar pet dan ki bala la operate ni jaka ki ba mihap su banong ba kila kide kini ki IT startup
don ki basa kut sa garat sa mentaru kimi shu namar blay ngidang ya kun sa bak ini company on license kum ka rapido te mental awan sa ka kani ka app na government te masno ba kani ka kakta bai ya ka IT sector te nga ang su kerpat ngam su dan su ita ban ang su kerpat dari bakalong te su marila pulut di pola de bakalong te ka bahakan su compensate no yangi ne ai ngi suggestion ngin le no nomor ba kan itu tak jor ba ini di IT startup di bajela ma kampai perkat bakal along hadu kan ni ka Sarkar Jela kan long ka along bet nada kamla ka ang company Rapido kamla ban shutdown menta kala awan so na government ba government tingi so ba ngim dan chu hi ka chance ban yakon gu nomor ba la declare ba kan de zero commission to ni kala ta jor ba bang aso ba ka last yangi te kadi ko compensate na yangi nang ba ngirungin persang ban lin ma sumi kamru nomor ban ka ta jor de ba ka weru ngakwa hiru ban kerpat dam ba marngam ju dong simet ma ang kerpat dam na pentah kini arsaka ki awan hapo jengi la don ki spangon di subhaban compensate na iki nomor kiru da ka jengit jong ka an jong sarkar ba kiwan banle mentah kila pelut ke pisah ke bawah ke suar mentah makipat hilem no natrai ke sarkar ka diban compensate nang kini riders ki lawan ba jengi nama pembakalong mentah sudah jemut cu iru bar ka dekaan Meghalaya taxi aggregator operational rules tu masuk kamdan jemut cu ampai berkat ba ma ngamju ampai berkat ba ngapet ngala dokumen ba ngai ba additional ma budget ki ai na benta IT park lai pun reu kro re yangi pan asia kun do ya re mentality pila long ba nil on the coffin ma takut sendan hi ngim dan chu e ba ngin yakun namar zero commission dan numla chu hira chu ngin perkat ki gila lebti pangi dan hi ka jin yu bala di yuti compensate ngin marka license ngila chu siu kai by security deposit subha I know ingin marka ngirun sedang ada hui kam government ka along bit ba punya kun zero commission unda jumur chu te la pipet ha tani ka along bit anong illegal ro ya government na jong anong illegal am siya ngreha kanu ka pertai ba pin yakun zero commission pinumla chu kani ka along ki geo type ma minshwa par kadangwan ka geo ha kawan ka geo ki I free connection free na dong sedang hadin ma katang amtip hadin ki banja ngre kala along katu te similar hi tela da government haba I bagi taxi aggregator kelas dang te ban mi mentang idon ki license ki don lightly ka mangi ka judge kadon ka any right kadon lawan ni kelas dang te ban belum mala bangin ya ngre menta pi le umne te live in page aku ya compete sa Amazon ba don ba ya you ka Flipkart ne menta ka blanket ma da kali I government tem kam su trading license layo ya balik kam le no sada ka blanket ngre menta yangi pet shutung ang badung na deal yangi marga jungwan jungiru inamot bangin ya ma bangin something ba government page bangi kwa ngidon ka jungtumu ban pemi up da filong ban ya trelang ba government ngi kloy kata ne maybe the kwa up jungiru inai at the right cost inai ngre menta ngi bagi developers fi wara na ba kani government ka jungli jong government te ka ba ilong anti Meghalaya people kat ko mijing jungai yaki IT startup hangni ngatrai ladangi menta ba kala poy kani menta ngatrai numdan su ira benut lagi samla ban ong ba ngin sedang ini ki IT startup tela pa kan ni don to kompensiam te ban le e na menta ka jela ngi pun samla ka jela Meghalaya ni mat bomdan taxi aggregator ngilale dah kapangi expect ba government ru namar bangidang sedang kadang long very young ma ka IT sector hani ka jela jeli namut bangin yo ma ka jingerap hendrei nganu ban kran mentah ye ka biggest competitions yang hi debit government mentah ka singat kum ka discussion apa ban I zero commission ka along bet takut ka ba ngin dismantle no iki bangi persamaan pilyeng ma mentah ngatrai kali kalau aku ngatrai ke government ru marka license jungi kadang sedang ngidang dap renew tengah su try ngin sa perkat e bani banle la dangi hap banle lagi bentar ngi hap banle tang ba
ngatrai kelade ke por mencu kompensasi no yang la license nam tam Yang jongi hi mata ka sngi wan ni apa ka street central library tolong ba kadang kadang khat ng sokar kumno ba ni sulok abi de ba kata ka jingpen mi ke sokar ba to apps ba chamai ban yo ya kata kalat ban bha kamai ban bha ji te ngi sokman si kedaya ba naglang sokar ba kala simkhia habi de ba ke ya kini kumno ban kentiu ya kayo kokot yang ngi kitram luk kitra jela tenre ngi sosi pat ban penpau hang pi kolong ba ka sorkar jongi kanang kendet thia man ta bros katus kisnam musong nang yo thia lengai te ngasngau lengo ba ka sorkar jongi kanang kendet thia man ta bar kumno pada aprang kendet thia ka jongki bahkan yale competitive no ba kini ki apps ki bal rem hak jela ka jongi hi jat pendri jongi wat bangi ki pranong nya kaliru ni la use strategi apps ki ba layat kaleng kri India kata ka bangi tip pat ba hi ka di rapido te kham tame ki bri ki bawan lambar ng jela kidai ki ba sampang ba ki bangi ngi ji kendo na ka pos apa ba kila don no pau apps ba maki ki ba hapo meglea ru trekam ba trekam tang ka jela jungki ka pensok ekiru ki kamta hi kani ngi kentu menenak sokar ba lakuno no kade ban khanglat no swa yek tiki apps bawan ba lada kamla ban khanglat yek tiki apps bawan ba kam don jumut ban bu yek NIC hang ni apo jela ka jungiru namar ba kanu no ka benta ka ba balai bangi ki try tamluk ni simchinge ma ban ya kamai keji benta kalau lomba kompetitif ka jungiru kadang duna hawa kot hi musong no lada sim lawan new apps ka ba ningkong ka bandu nong kade ya ka sokar jalan ni namar ba hado ka manta ka revenue ka ba he na ki ba he rutam ban pemi sa ka sokar kade lomba transport til lada new apps utrekam babon hi kali simet kenya kuma kolong hado manta kidan ki kebangi ngila jui de lak jong ki kmat ki ba wat ki kali ki bona sedu sabar jala wat ki badan po ka jala ru sim ada ni tu apps ndon kam permit ndon kam ye ngila si kamai bet habakut kadai bet ka jingyas thu jumut ka jong nongnya bat ki nong book ya gitu ka kali lingbau tu apps menta nuksa ki phone pi yang lingbau tu apps tengah menta hapor bang register ta ka commercial henry hapor bang apply da private mentang laban ong ye pi ka kali jonga nang don po na menta dengan wan sound ye pi da kani ka kali ka number kata ta teka maki pada tam makin po jakate ki hun dem ne kata te kata ki berfat kolong ba kumno soka bakan khanglat bakan pengor ring ni ki berfat kadai banda kamde banle kerki kum kandang sukundit thia menang menta la hadir de kisnem ki private apps ki layat te nga tentu ki soka bakan study swa kamde banle mardor menta no bat kumjuru kolong ba nga kerpat itu ki taksi aggregator bala itu lembagaan ba penyat itu two wheelers ba lakuno ngi kwa ba kejingi trekam rengkat bani ka session kumba kejulang hi naki mentah hakini ki sngi ba ngingi yat kolong maka cengai ba kata kor kumya dekam kejongi bakti te menta makiru lada ka sorka kwa penmi ya kani ka apps te kata ka apps ba penmi nak liang ki aggregator kalong collapse na namar habakot hi ngiebe be ya kata ka yo kokot ka kanu ka apps ka ba kham biang ka kamai ka ji ngiebe sata kanu ka apps ka ba biang padang le yu ban download kai ka ban penkhia kai ya ka mem ya ka ram jong mobile lane jong nu ka PC software mo ka bang nila banong kun kita ki brokhat de henry ka ba ngi kren mantahang ni ka sulong ba kampat dei ka ra kanang dei tang console kadang dei tang consultation bar ka ngakermen skam ba naglang sorkar ba kansim ya ka kabu ling ba ban khat lang yangi dibangi ngila ju penon kami kini apps naglang jonga simer ngala penon kami ni apps antala la asnem sausnem ngala penon kami ni apps jong rapido kumno bani yo ban kamai te hak bakot hi monsong no ayo khaw nam ta ki khon tin ta ban penbet biang ye ka yeng kasam kum ta ter lingbang ni apps te kasong haka jingstan tong sokar par kumno bakan le lingba ka NIC bakan khanglat dik tiki apps buan nambar ndai habakot hi monsong no kani kalau kayo hapa kadon hapo kayo
kasong haubreu na kanu dukan ula menit lada kadai na kaju kamar ka quality kadai kaju ka quantity pada laban phe te ko wan kom ta kan kasong haka sarkar ka lada sarkar ka ko ban kentiu ya ka jelang jumi nga kentu makan ya tren kat ban ni ki ban la di penangkan de kilai saus nan untuk ya pedang ru kalong ka babakla henrei ngi hap ong ya sarkar ba ngi sengotenat ba ka kendit ya hadin lai stem saus nem ka ba ki private apps kilayat sakmat te nakaliang jungi banong pedang ru ngimpala banong ban pedang ngi hap cho kum kayo lada kayo jong kata kay apps jong ka jela jungi kaya yo mangi ebit ya biang kayo ko jungi ngi sngo porto yak jingle jong sarkar ndai lada kamlong bade kata ka choice ka jungi kalong ka lalong ka igi ka berkhai phimla ban penpor lar ngi download ka no ka apps kawan nak hang ta kidan kumenta kumi ka apps jong ka WhatsApp kidan balik dak GB WhatsApp kidan balik dak tu normal WhatsApp kasong kuman jong ki mela ban penpor dem dai kata kum kita ki berkhai kalong ba kadai kompetitif bat kanu no ka lat banong ban ya kamai ban ya kaji hi kadai jing start kuno ba mangi gi ba penonton ngin penonton jungi habang iwan habang ilet sebelum ka meeting ngilai baik kum ka agenda sistem ngimjuk hamparya ya ki agenda ka palat ya uput jong tu ka agenda balabu henry ngiya mistik baik kum itu agenda te lada henry kay ka bang iyo ska pat nagi perlok ki jungi nakiwi pat ki kenhun kalong ba cibun kila ekran ba ya kay ba ki kram maki nakalang jungi mukaseng ngimla Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba ba phinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan hamegalaya latno tang ha is khasihers pila benlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.